I pozdrav svima ljudi, Bosnia Games ovdje. Znači da igramo Clash Royale. Ja sam ovaj Canon Kart 2v2 Draft Challenge izgubio. A pisat ćemo u klanu pozajeti. Krenut ćemo u drugi. Izvinite zbog glasova, radi se nešto kod moje kući, zato je ovako bučno. Svašta se. Ja sam uglavnom u sobi gdje ne trebam da budim, ali nema veze, htio sam. Sad ćemo tu. Imam Inferno, ja sad sreću. Dajlera. Evo možda u kameru. Nije još tu. Da li će biti... Evo već da je zapravo Govno, nema sve slobodne klasije. Samo da nije jeftine kasije. Tu! Neki mi da ovaj skeleton idem prvo mi tu staviti. Stavljaj Rokao Gianta. Pitam vas puno, onda vidite za igru. Znam da bacim ovdje. Hajde bacim. Kratak video. Biće kratak video, nema veze. Uglavnom ljudi nabavio sam da imate na 1080, ja mislim prije 60, ja samo 1080. Uglavnom, niko se nije htio javiti, hvala svima puno. Da pozorim klip, ali neće. Gdje je radio spać? Ja to stvarno izašao iz meča, evo.
2-3 videa snimati i možda na kompjuter neke igrice. Vidjet ću. Laptop mi je jako slab, uglavnom tu mi je svijeća. Tu Golden Game i logova ovaj lav. Ne, ovo je kasni ljudi za mogu vjerovati da smo izgubili. Ja sam jedan beta da ne bude toliko kratak je. Jako mi je žao, ali svi koji se trude i eto, ne možeš ti. Baš kad treba vidjeti. Ne znam to bi nikoli da se gleda. Daj, spira, aha. Želim se execution. To dobro čeka. Znači snimat taj video. Prijatelj mi je napisao poruku ako želi, on će dobiti ubrzo Legendary Chest, pa će da snimamo. Vidite kako ovdje delimo, sve vrede, no nema šanse da snimamo. Ne treba execution. Još je nisam ne treba. Tako vidite. Znači ovo će biti veliko otvaranje, često vjerovatno ćemo 8 minuta će nam klon, Blažav zamara Žilka, Amar Žilka. Otvorit ćemo Crown Chest. 567 gola, 4 gema, 33 milijuna bute, 34 flash spirita, 8 razvojna baka. Ljudi vide baš ne bi ovo dug, ali ima veze, to je bilo to što se tiče ove epizode. Lajkujte video, šerujte i podijelite s prijateljima, volio da vidimo makar do 30 subscribera, 30 subscribera, bilo bi dobro. Volio do 50, ali što se može. I vjerovatno ću u sljedećem klipu, izvinite što se par, sljedeći klip ću vjerovatno ili zapratite me napravio sam Instagram stranicu, ali to nisam trebao napraviti. Nešto sam Instagram profil promijenuo. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Rekao sam već da ću
snimim to ogromno otvaranje česta, to će biti moje jedino prvo otvaranje na Balkanu, to će biti Legendary Chest, Giant Chest, Clan Chest od tih velikih. I onda ćemo, ali to neće biti na mom akauntu, nego na akauntu mog prijatelja. I to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro.